Добрый день, поважанное господарство. Мы рады сказать вам добрый день всей нашей командой. Мы называемся теперь гурт ВИР. Thank you so much. Lovely to see you all here today. Now we have a name, and our folk singing group is called VIR. VIR, which, as Karolina said, it comes from the Belarusian word that will mean Vortex. a vortex. І ми прийшли, конечно же, вельми щасливо святкувати свято родної мови разом з вами, це невероятне щастя. Але ми прийшли вам нагадати, що ось Маслениця ж біжить тепер, і православні закінчують її святкувати завтра, католики в авторок. So, but yes, not to forget that of course now we have Maslenica. The Orthodox Christians are finishing celebrating Maslenica tomorrow, and the Catholics will have the Shrove Tuesday next week. That will be the end of Maslenica. Завтра буде дарувальна неділя, так звана, коли всі будуть дарувати один одному різні недоречності, спалювати гріхи на масленичному пуділі, який називається Марена. And tomorrow, of course, will be the Forgiveness Sunday, when we all will be asking forgiveness of each other, and everyone will be forgiven various little peccadillos, lots of little sins that we might have, all the upset we might have caused to each other. And the straw man, the Maslenica, Марена. it's called Marena, so that will be ritually burned down. And with it, all the worries and all the sins. Основні всі гуляння починалися з четверга. Гэта і коўзанне на санках, і гушканне на арэлях, і катанне на конях, і наведванне маладухі. Много усяго пачыналася, вельмі шмат розных гульняў і ігрышчаў. So all the games of the Maslenica games would usually start on Thursday, and that would be the various traditions and rituals. And many of them I don't even have the English translations for. Could you be specific? А вось Масленічная пятніца, якая была учора, гэта вельмі такі адметны дзень, ведаеце. Можа, хто-небудзь ведае, што у Масленічную пятніцу рабілі? And the Maslenica Friday, that is a special day. Does anyone know what was usually done on Maslenica Friday? Ой, ну мы расскажем. В пятницу зятьки приходили на тещины блины до своей любимой тещеньки. Okay, on Friday it was the sons-in-law coming to visit their beloved mothers-in-law to eat some pancakes. The mothers-in-law pancakes. Яна вельмі рыхтавалася, добрую вячэру рабіла. Так што вот хто не ведаў, калі ласка на наступную Масленіцу памятаеце, што у вас ёсць опцыя наведаць хорошай вячэрай тёшчу сваю. Okay, so of course the mother-in-law was making sure the dinner is great and very special. So for those who didn't know, next year do not miss the opportunity to visit your favorite mom-in-law to make sure she treats you well with a proper dinner and lots of pancakes. І ох, там розныя цікавостачкі здараліся, пра якія мы вам і праспяваем, дакладней нашы хлопцы. Вось, амаль што знаеце беларускі трылер такі. Various interesting things were happening there, and we will sing to you about some of them, or rather the male half of our group will sing about it. It's actually approaching a thriller. It's very, very tightly spun thriller. Will Elena be translating? Belarusian The style. thriller? Will you be translating that? Or maybe after that? Yeah. Теша для зятя пирог спекла, Теша для зятя пирог спекла. Думала, гадала, семерых угостить, Думала, гадала, семерых угостить. Зять як сел, дык один пирог съел, Зять як сел, дык один пирог съел. Клиба тебе зятьку разорвала, Клиба тебе зятьку разорвала. Як я тебе тешеня подшивала,
як я тебе, Тешаня, почивала. Приедешь ко мне, Теша, на Масленицу, тогда я тебе, Теша, не ему гощу. Вышивку дубинку хорошенькую, тогда я тебе, Теша, попочиваю. Бежала, бежала, утекала ена, бежала, бежала, утекала ена. You can do a brief summary of the loving relationship. Yeah, this is the first season, and then will be the second Yeah. season. So it's description of a loving relationship, Michael, between the mother-in-law and her son-in-law. More of love-hate. So essentially, she tried to poison him, and he tried to Kill retaliate. Масленица счастливая, простернись до века. Ой, казали масляной, семь день, досталося масляная, один день, масляная, счастливая, протягнися до века дня. Ой! Запрягу я кошку в санки, де поеду до куми на танки, масляная, счастливая, протягнися до века дня. Запрягу я бугая, куди люди, туди я, масляная, счастливая, протягнися до века дня. Едуть люди по дрова, болить моя голова, масляная, счастливая, протягнися до века дня. Едуть люди по сено, болить моя колено, масляная, счастливая, протягнися до века дня. Едут люди по горелочку, а я следом помаленечку, масляная, счастливая, протягнися до века дня. Солодкої всім маслениці. Дякую. Now that was a real treat. I hope you all enjoyed it, and we look forward to the next installment next time. Thank you so much. That was really, really special.